Akan dikisngi keberadab kadaran kejing mi khobor kabla kena pagaran kejing dawa pasabiang nakaseng HNLC. Mendakas ngipat kelas sapriang ke social media ya keciti kabla pa ada HNLC dan pada wapisa ada kaseng HNLC. Kan dikisiti ka ongkum ne kat kum ketai kamat kabla kalau heneng kaseng kekentu ya pi wapina ban siu ya ka khajana dan ka income tax kabade arpo lak tingka. Urkot ubra thung khanang dakaseng mat pinbai yakini kam onsa kontak epi mapinya penbai ya karkom siu. Susu kan dikasiti ka ongru la ketujo dia pi ba pimbet ban kelang SIM card ban pelip ya ka mobile phone. Kat ba empat dap silot ya ka pisa ban lam ham joru ba ambet ban pentep keyboard jong ka an. Susu kan dikasiti ka ong ada pi le persya ya kan dikaseng kan amdon kan kondo ke jingkit kli ya pi ni ya ka yeng sam jong pi kabla ban poi hadu upu jong ka jingyam. Ya kan dikasiti la soy da uba emerja ubalong finance secretary juga sang HNLC.